Widisnya. Ai, widi flash kola memang. Widi na onkani. Oposho nishini kisha Shok. Kenga shikunya. Owe no wenkabi. Owe kabwata ndi momo ka uruwana. Ibyo bakubaka binyane ndi nakubirira shumundi. Kabirira kubika kunike kushinako kunya kunyima yanju. Yakupira kuyiba sha, yakupira kuyiba ngoli. Ndi ngoli niki. Oh, awe mpandi mama. Ye moro foreman. Moro. Ya. Ngori. Yawe. Ya. Pore. Nawa. One ngapi huko? Awe. Ya. Ona ntara yetu. Dumpitu diwawa. Ya anga nungu angwatu. Ya. Kemna titriko. Yo sanye ina kati ningire pena twali zuile pena zwalina. No. Ina nike tu ina tangu kati ningire pena kuningira twali bantu kapisa bali mona mone wali mungu kumu. We ya. Iwa kwa kwa mona kuna mtu kuna kana mtu. Ya. Alinya. Awe magadi. Awe ya madino. Ya umakura kutanda si. Ambe na Kutuli si ngawe ni. Ya. Sisi gatangandi. Ya. Ukara kono no 200 600 wala mkaichinja hapo kwa wali yamweni hapo. Ya. Ebino nimeshina ndibiki nkarengirango unya poshi. Nikabima ngedengo shanya. Ya wemo. Upo imara chimara. Ya. Mara chimara na yubere unya shina shai. Ndaka rapota cha kwanike. Punya forman Foreman nankali ya. Iya ongonya ina pondra mtekurande. Ya. Na binduwane nawa. Yenda pananjira yayo. Yawe tangu kingo marango sina nasugu ara maudiko kaptaka karaposa ngezi. Forman. Mai mana pona nyeni. Iya makora na dino ngetengo. Ina iruka ni kunikira kapna kunyati ka dina lenika. Iya. Dina lenika rubya zere makora pona mkasa ko Foreman nankali bina we tumka mningira na kawe tungezi. Ni adu nyara we na waka flope kabisa ka. Budito ngonya nankatu ngashibiki nike shibiki ngona chiambo. Nkatu yando yawe ngoyena ndiru kata mndiwanta. Ko kuninga alikuwa sikiona kapisa imone tuna we mara ngozi nawo konyima kuna kati ngazo nkera masiku wale bakuli tangu sa memba sai ngapi no ningasoka zumbanse ikombo ko yakazumba na ngapi nanye tungo na mara me naidia nyama mmoja wana mwena wako momu yango kutanda hicho mnyandi na kutanda yengo nimezi kuna kona kabiruwana kire nyama Naji foto punya kulimba liande au makora. Yawe makura ngesi na imana hapo ngesi. Ngonya makora mona mana bana ngonya. Ngira ayu hewa. Takuna mana nakuduka. Tando simpekorana. Nadu kwa ngira takuna kusaripo kunyengesho kwa huku. Yaro. Nadu kwa nekereni. Awe nani vile vile kwa ngonya vi. Nyama. Awe nayo ni tanko wene ni dukite tanko mjuo mara shakara muntu abantu bampa papa ni pamkunda pa. Ai. Vai kurenkera tukushi ashawe si foromani weni foromani wa mfudo nani kapisha mfudo motali rangango. Ulire ntuku. Ewa. Ako spundi wa msamani. Ewa. Nawa. Utate. Nawa. Ai, mbodi tupwene na yere. Ndiya kutimdra pashikuona. Oi mbodi tutandashia. Ndiya pa ndiya tutufungoli twetu aviri tukengeta kushine ashashweni kutandashili mutu iyo era. Ndipipa wapera nkarangole na vanhu kengo. Angosha tremba watu ndemo mona pose. Okay, pita ni moto punye tata. Hivi na njito pano. Mara kutanda shimara muoji kati Maria na muoji kati Mshowa. Mara muoji kati Mshowa mara kwa rengire ashuwale mfali bamatu bamwe aweno bakubakanga nkukumandi. Makura kutanda shodo nkukudo. Ngetai pangwire makura kutanda si pivi amoni kirengo li hambarera kwao kapindi inde nike kapi vya hafitire na wanawa makura bibi nakaya funga shimbe shashai ndinga bayenda kwenwe ndinga wakati miterango nano ndinga wakasiturengo shirapota kwenu makura vina yere ngo kwenu ngoli mem kahoro ngoli atu ya timtire mara hambara amene mesha foroma na kuvura shuncho kite mara me foroma mwene wa mkunda
Ayo yose. Mora kutandaishi ove mwanike wande. Makura evi ana horongo ngoli mena horongo lishi abanya. Kapishi ndinga uya nchwa kitengo limemo dina jande meshashi. Ai foromani kwa ruwane ufuki. Evi no vikare patu abiri tuvyoe mane kubyoera nampindi ngaba karapote kwenu anemba mkawatandireshi yenda kwa foromani omkuona. Yeah, makura nakara ngoli nokano akano kakangandikano fere mabiri anone ndinkenka anone ndo yengoli hewa anone ndiona kutura kwa kunone afungatera bene mara nampindi unya nampindi ngawe yarengeshi ashaye foromani ajone weno ngawe yarengeshi foromani kwa tolipuko yende nuka foromani kaka mpangure foromani yeneshi papisho ngoya yuke ngo kwa foromani ngaka mtangira mbapira Awe ya wapa. Amkwande ko mendi njombudi njoyo kutanda shindi njona kuitiri njoyo. Awe mpando kapna pita tani rugani. Okay. Tamponi shiuke ngo tampantanda yande. Yeah. Nakushubwara kunyima shuru ndi kunika yako ngatuku. Ewa. Morosha. Marakani mundi. Marakani nane. Ewa. Ewa. Foromani amene Maria mwajiba. Awe. Morana ngoli nakala na udito impenje yande kaba kama tiku bene ana mushiriri nakyo impenje yande bana baka na miche muhambo bibiri tubera na hupita mu yabididi. Moratu babiri twakara unyande khere ali kutonda bankuku dendi. Tokati kwatire donkuku na munchinga shimpe impenje yande nakuroroka bene ngoli nakubarera kapina kuyiba ngosho impenje honde tubere moina kaenda munyi. Mena yango ni arapote kwenu. Mora unye foromani wa mukondika mtokai mutantilire. Kapia na horo ne kuna kuamba tu byendi mbyo na shana. Ndaba iwaka weke kama kampino mbwane membo zukuda. Awe mbwane matiku mbwane ulika dirara kumundiro nato nakufuna na kara ngoli mpepone. Kapingo tuyiba no honde tu betwa kurambuka bantu kendiba yende ngoli bantu kebaka kurenga baka kumene ka kubihambo kone. Nakuyuba ku bantu kene mama dukenu aweshi hambo ene yamoko ko tubiri betu na hupo montoto tatu didi ndio tunayango tu ya rapote. Okay diguweni na uzuvu nani makura amekatna mvura kurugana ko to mzitupu baye mkatande wala foroga ngo mkondi atetu ayingire kumwe ndine ame kiata kapna te vura kwa iturani ngozo tukongurova Lara amene kapita kala ngoda lihugu bara lyako kubininke ko shinikayenga shimpe no foromani ebinyana amoni ne kwa unyande Maria na mpindika pia na yendi bene ko kumfata banyako lyandika badohoro kone ne ashindi kuvia tompo kabino ene wo mwana kenga nanga na yere ngana kuna kwa ndimburango lipimuna kwa kocho napa udito kutuka yatu pungo nguru watu ya kenge shinkewa vura kwa ambako bawa benye mukunda ewa taka mwana mene duke pamudi wale name pali katengu kirane unamu yu unaona karongo pali katengu kirane wale name kuna kayana ruvede ngoli ndikutu ya muwana tupu ngoli ewa wale mea tubwana tupu ewa ndi pandu ewa